bogovi ovoploćuju sile prirode. Odnosno, svako božanstvo ima određenu prirodnu silu koju zastupa i pomoću tog boga ljudi moleći se njemu pokušavaju da umilostive te sile da im ne bi uništile te neke zemljoradničke zadruge koje su imali. Ti bogovi su prikazivani u antropomorfnom i zoomorfnom obliku. Antropomorfnom obliku to znači su prikazani kao ljudi, a zoomorfnom kao životinje, a u suštini oni su najčešće bili kombinacija oba oblika. Sa glavom neke životinje, na primjer jaguara ili guštera, i telom čoveka, ili sa telom životinje i glavom čoveka. Svako božanstvo je imalo karakterističan skup rituala kojima su ljudi mogli da ga umilostive, i ti rituali su kod nekih zahtevali krvnu ljudsku žrtvu, kod nekih životinsku žrtvu, a kod nekih samo neku voće, piće i neke svetkovine. Ovako, duše ja ovo sad imena teško izgovaram jer su na majanskom jeziku koji mi nije blizak. Icama ili Gušter, to je bio tvorac sveta, jedan od 13 bogova tvorca sveta i osnivač civilizacije. Šiuhtekuhtli je bio bog ravnoteže, vatra, ali i ona njena suprotnost, voda koja je gasi, i on pomaže ratnicima da pređu iz onog sveta u ovaj svet. Samim tim bio je neki bog podzemlja. Tlalok, to je bog kiše ili onaj koji upravlja plodnošću nekog područja. Šipetlotek je bog prolećnog obnavljanja. Čak podučio je ljude gajanju biljaka i zaštitnih kukuruznih polja, i po ta tri božanstva vidimo, s obzirom da su Maja bili većinom zemljoradnici, vidimo koliko je njima bilo važno da ti njihovi usevi opstanu i izbore se sa tim nekim prirodnim katastrofama koji ih mogu zadesiti, i zbog toga toliko božanstva posvećeno baš tome. I Tlasolteotl, boginja telesne ljubavi i pohvate, ali takođe i ona koja daje oprost, što je klasičan motiv božanstva u svakoj civilizaciji, neka boginja plodnosti među ljudima, da bi se nastavila civilizacija. Ovo je prikaz boga, jednog od osnivača civilizacije, a ovo je bog podzemlja. Ovako, sad mitologija Maja. Mit o 4 sunca izuzetno je značajan mit za kalendar koji je svima nama danas poznat, jer Maje su verovale da 13 bogova je stvorilo svet i svaki bog upravljao je jednim bakutanom. To je period od 394 godine i 13 bakutana označava kao jedan segment života na planeti, i kada dođe 13. bakutan, ako ljudi nisu ispunili zahteve koji su im bogovi zacrtali, bogovi će im se osvetiti tako što će uništiti do tada poznat svet. Pre ovog sunca, ovo je 5. sunce, pala su 4 sunca po mitologiji Maja, i sada je poenta da 13. bakutan, koji pada tačno 21.12.2012. mi umilostivimo sva božanstva da ne bi sravnila i ovaj svet. A svemir stvaran po ciklusima je jedna od mitologija Maja predstavlja te ciklične periode, pošto su oni verovali da svaki događaj koji se dogodi u prošlosti ponovo će se u jednom trenutku, kada okolnosti budu slične, dogoditi i danas. Tako je stvaran i svet. Prvo su stvorene jedan opseg univerzuma, zatim drugi, i na kraju u centru je stvorena ovaj naš sunčev sistem nama poznat. Dostignuća civilizacije Maja u umetnosti, to su hramovi, njihovo pismo i otprilike to je to u umetnosti. Hramovi su iz dva tipa, predklasično doba i klasično doba, to je od 250. godine do 950. godine, i to je sam kraj njihove civilizacije. Ovo je jedan hram predklasičnog doba, gde se vide ne tako geometrijski pravilni oblici, dosta fragmenata urađenih na samom tom mermeru, od čega je već kamenu, od čega je pravljeno. Znači, oni su pisali, to jest ucrtavali su u sam hram s polja neke molitve, prikaze božanstava
i tako to, dok je ovo tip klasične gradnje, gde je spoljna arhitektura